تماشاوان هجا از ایرو جوارا بحثا تشتین گلکی خوش بک و روژه یعنی دو دماز چوم ایرو هات ما روداوی تلفونی میکرن گوتن دل بخین روژ ایرو روژه تایا کرد برانه براستی مثلا زمان وانیه که ولات وانیه که کردستان قدر وانیه که شین و شاهین وانیه کن اگر هنج من پرس بکن کی خودین کردانن از اجوارا بیجم کرد ای روز بو کردان روزه که پر خوش بو جنرال مظلوم عبدی فرماندار گشتی حسده چو دهو که و سروک وزیر مسرور بارزانی به گرمی پیشوازی آوی کر لسر روی هر کسکی کنکی شیرین ابو جارا یکمینه کرد دیمانه کی وها جوان و خوش دبینن هیوی دکم دوباره ببن اف دیمان مظلوم عبدی نبتنه بو بویرا الهام احمد جهابو برپرسا پیوندین درول روش آوای کردستانی جروش آوای کردستانی هاتبون و جاره جنرال مظلوم نب اونیفورما به جلو برگن سربازی بو لی چه بو قاتل برکر بو جوان جی لی هاتبو براستی کراواتا کشین گریدا بو پشت راست و بخوا باور خویاد کر سروک وزیر کردستان مسرور بارزانی او دعوتی فورما آشتی و اولهیه یا روجلات ناوین که وکا مپست ناس کرن کربو از اینها جوارا بحثا مراسیما پیشوازی کرنا جنرال مظلوم بکم دما که او جبو اوتومبیل داکت جعالی سرکرده پدک پارتی هوشیار زیباری و پارزگار دهوک دکتر علی تتر وهاتا پیشوازی کرن پشتراجی لگل سروک وزیر مسرور بارزانی جویا و پشترا به هفره درباسی هولا فورما مپس بون هر کس را بو سرپیان و جوان را لچپکان خستنو تماشا بکن اوه مظلوم عبدی دما کج اوتومبیل داد که لگل الهام احمد جروج آوای کردستانی هاتنه هوشیار زیباری پیشوازی وانده که پشرا سلاوه لدکتر علی تتر ددن والی دهوکه شاندک لگل مظلوم عبدی هاتیه سروک وزیر مسرور بارزانی جی هون دبینن چب گرمی چب خوشی پیشوازی مظلوم عبدی و الهام احمد دکه افجی جوینا وانه جوینا مظلوم عبدی لگل سروک وزیر مسرور بارزانیه ده جوینه ده عثمان بایدمر سیاست مدار کردی ناسکری الهام احمد گلک سیاست مدار کرد جروج آوای کردستانی هاتنه لملی دنیه سروک وزیر محمد اسماعیل هیا هم سروک انا کسی هم جی سروک پدا کسی پارتیا دموکرات کردستان سوریه سلیمان اوسوجی هیا اندام سرکرده‌تیا انا کسی و سروک پارتیا یکتیه دبینن هون ادیب داوی بهفره در باسی سالونا فورما مپس دبن لعالی دن سروک بارزانی لدهو که پیشوازی مظلوم عبدی فرماندار گشتی حسده کرد ده جوینه ده الهام احمد عثمان بایدمر محمد اسماعیل سلیمان اوسو دکتر حمید دربندی بشتار بون سروک مسعود بارزانی کیف خوشی خوانی زمان که هر دو آلی به هفره بشتاری فرما مپس 2025 لباجار دهو که بونه و هر دو آلیان سپاسیا رولا سروک بارزانی ده پاراستنا دوزا روا مشروع یا گل کردستانی دا کرن پشت را ادید دربار روشا سوریه دا آخفین سروک بارزانی تکزی لسر لحف کرن و یک ریزیا هزو آلیین سیاسی ین کردی کرو و گوت بلی هون دبینن اف دیمنن یک کمین جار هون دا اکرانین روداوه دا دبینن دیمنن جوینا سروک بارزانی و جنرال مظلوم عبدینه هر وها بر پرسین پارتیین سیاسیین کردی دوی جوینه دا بشتار بونه سلیمان اوسویه محمد اسماعیله مظلوم عادی سپاسیا سروک وزیر هرما کردستانی مسرور بارزانی جیکر جبو و خواندن آوی جبو فورما مپس 2025 اون دبینن همو کیف خوشن هم مظلوم عبدی هم سروک مسعود بارزانی مظلوم عبدی بحثا رولا سروک بارزانی جیکر ده هولین جبو نزکرن و پیکانینا یک ریزی دنابر آلیین سیاسی روژاوای کردستانی ده و
پشتگیری هرێما کوردستانی ji bo Rojavayê Kurdistanê bilind nirxand. îro roja hevdîtinan bû bi rastî gelekî xweş e. Kurd ji tiştên wiha hez dikin. Bi salan e Kurd li benda dîmenên vîrengînek û hûn ser ekranên Rûdawê dibînin. Em hemû kêfxweşin yanî ne tenê hûn. Ez jî kêfxweşim. Hûn dibînin Serok Nêçîrvan Barzanî ye serokê Herêma Kurdistanê li Hewlêrê pêşwaziya fermandarê giştiyê Hêzên Sûriya Demokratîk Mezlûm Ebdî kir. Di wê hevdîtinê de berpirsa pêwendiyên derve li Rojavayê Kurdistanê İlham Ahmed jî heye. Dîmen hatine ji me re. Felah Mustafa jî li wê derê berpirsê pêwendiyên derve seroketî Herêma Kurdistanê de. Hûn ev dîmenên civînê ne, Hewlêr e, berî demeke Kurd ev hevdîtin pêk hat. Atmosfêr gelekî xweş xuya ye. Yani ji dihokê heta bi Hewlêrê yani hevdîtinên gelekî berhemdar çêbûne. Serok Nêçîrvan Barzanî û Mezlûm Ebdî li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê pêwendiyên navbera her du aliyan da rewşa Sûriyê garantîkirina mafên gelê Kurd li Sûriyê di destûrê de gotûbêj kirin û civîna wan jî di ekranên Rûdawê de diyar dibe. We vegerînim foruma MEPS ya dihokê li wir Mezlûm Ebdî axaftinek pêşkêş kir. Di axaftina xwe de behsa proseya aştiyê li Bakurê Kurdistanê kir. Axaftina wî nêzîkî 17 deqeyan dirêj kir. Got li Bakurê Kurdistanê pêvajoya aştiyê bi rêve diçe. Pêvajo ji aliyê rêber Ocalan ve hatiye dest pêkirin. Dibêje em bi hemû awayan piştgiriya wê pêvajoyê dikin. Got Hewlêr û Silêmaniyê di 15 salên derbasbûyî de piştgiriyeke baş ji bo Rojava nîşandan. Başûr Mezlûm Ebdî dibêje başûr di şexsê Serok Mesûd Barzanî de piştgiriya me kir. Ev gotina wî ye. Dibêje em dixwazin piştgiriya Başûrê Kurdistanê ji bo Rojavayê Kurdistanê berdewam be. Em nadinêrin li Bakurê Kurdistanê. Pêvajoya a aşitî dest pê kirê. Pêvajoya ku rêber Apo, rêber Ocalan di ji Emralî dest pê kirê, ev pêvajoya ji bona aşitî derpetêkî nû vekirî. Eva ne tenê ji bo Tirkiye ji bona Kurdistana Bakur. Eva ji bo tevayî ji gelek deverê dîtin ê rojhilata navîn ji bo tevayî rojhilata navîn firsetekî nû vekiriye em di halê xwe de li Rojavayê Kurdistanê piştgirî vê pêvajoyê dikin û ji bo ev pêvajo bi serkeve çi destê me hebe em ê bikin. Başîrê Kurdistanê çi Silêmaniyê dibe, çi Erbil dibe, çi Hewlêr dibe. Eva 15 salin piştgiriya Rojavayê Kurdistanê dikin. Her me gel xwe dîtine. Îro em carekê dibînin, di vê demê de, di va pêvajoyan de tevayî hêzên siyasî li Başûrê Kurdistanê û taybet em vê di şexsî Serok Mesûd Barzanî de dibînin. Em vê germbûnê careke dîn, di vê pêvajoyê de, di vê germbûnê, vê nêzîkbûnê, vê xastekê em dibînin çi di pêşgirtin, yani pêşgirtiya ku ji pêvajoya aşitî kirû Bakurê Kurdistanê tê meşandin, çi di vê alî de, çi di pêvajoya diyalogê ku li Rojavayê Kurdistanê tê meşandin û çi jî di micara yekîtiya hêzê Kurdan a ku li Rojavayê Kurdistanê hate kirin ku tê de rolekî xwe girîng hebû. Ji bo vê em hêvî dikin û em bawerin ku ev pêşgiriya di va dema pêşê me de daha xurtir were dewam kirin. Di axaftina xwe de Mezlûm Ebdî behsanek micarên din jî kir. Behsa wê yekê kir ku civaka navdewletî derfeteke baş, fersendeke baş daye
سوریه و دوی جواکا ناف دولتی در فتک بده باکور و روجلات سوریه جی دبیجه ما ایرشی تو آلی نکریه و ام نخطرن لسر تو آلیه کی و خواست که ترکیه تفلیبونه هسته در نوع ارتش سوریه دا وکم مترسی و خطر نبینه گوت ریکفتنا دهی آداره ریل بر شر و پرچکرنا سوریه جی گرد و جارا یکمه که تکزی لسر چاره سر کرنا پرسا کرجی تیکرن دبیجه نک پرسکریک هنه که ریکفتنی آستنگ دکن هر وها بحث عفرینیه کر بحث سریکانی و گریس پیکر و گوت کوچبر هین و نگریانه و هینجی تاخین کردان لحلبه دور پیش کرینه بحث شیخ مقصود و اشرفیه دکه ما تجاران ایرش کسی نکریه ما برده ایرش نکریه ام برواجی ایرش نکر هر نخو پاراستیه برسر کسی خطر چه نکریه برده ما چه نکریه آن جم چه نکر جبر به ام توایی هیزن على قدر و سریدا جیران ما دولت ترکیه ام جوانج هر کسی ام دخوازن جوانج دخوازن كبرى تبلبوني سازين امني سازين افلكاري اي عسكري اي اداري اي كوهيرو لروجوفاي كردستان هنا باكرو روجوت سوريا هنا دهندري دولة سوريا دا جبو خوا خطر نبينن ام برواجي بيت بيجن تبلبونا ما تبلبونا تواي سازين ما دهندري دولة سوريا دا ويجبو دولة جيرانجي جبونا خلق سوريا جبو هر کسی جي ببه جي آرامي او گرک نزیکی ببین گوری به کشکری جرا بکن جواکان دولتی السريدة وقال لك دولة جبونا فرستك بدن سوريا نه صحيفة كنا فكرنا قال لك تش بشخوايشتنا وتخازن فرستك بدن وجبو سوريا رابع سربيا وكوفا بيشكتن ورا تشكرن ام همان تشتي همان نزیک بون جبو هزا خوجت خازن جبونا باکرو جات سوری خاج برو جاواجت خازن چاواکو ام بشکی سوری نه و جواکا نب دولتی جبونا سوری شانس دایی که سیاستی که نو پیشتی که به جبو ما جواب پیوسته ما تجاران ایرش کسی نکریه ما برده ایرش نکریه ام برواجی ایرش نکر هر نخو پاراستیه برسر کسی خطر چه نکریه بردش ما چه نکریه آن جم چه نکر جبر به ام توایی هیزن على قدر و سریدا جیران ما دولت ترکیه ام جوانج هر کسی ام دخوازن جوانج دخوازن كبرى تبلبوني سازين امني سازين افلكاري اي عسكري اي اداري اي كوهيرو روجوفاي كردستان هنا باكرو روجوت سوريا هنا دهندري دولة سوريا دا جبو خوا خطر نبينن ام برواجي بيت بيجن تبلبونا ما تبلبونا تواي سازين ما دهندري دولة سوريا دا ويجبو دولة جيرانجي جبونا خلق سوريا جبو هر کسی جي ببه جي آرامي او گرک نزیکی ببن گوری به کشکری جرا بکن نه بلکه گلک از مراق دکن هم گشتنه که داره اما دمه که دریج اتفاقی کاتی چه کرنه هفتن هنه گلک جاران اصلی بلنده هفتن هاتنه چه کرن اصلی قیاده ده هاتنه چه کرن البته هر کس بنده اید هم گشتنه که درگی هم دکارن بیجن که اپی واجد دمشه گرانه لی دمشه گلک دوسین ایک وسا زحمت هبون ام تیدا سر کتن هر یکم هم گشتن اتفاقی که داخویانیه که بلز یا سروکتیا هریما کردستانی گهیشت رو داوید درباره جوینات نوبرا سروکی هریما کردستانی نیچروان بارزانی و فرماندار گشتی اسد مظلوم عبدیدا او داخویانی گهیشت ما تخازم نوروکا و داخویانی جوارا پیشکش بکم داخویانی دبیجه ده جوینه ده بحثا پرسا کردی لسوریه بحثا دانستاندن حسد هیزن سوریه دموکراتیک و شامی بحثا خطر داعش هاتا کرن سروک نیچروان بارزانی تکزی لسر یک ریزی آلین کردی لسوریه کر جبوک و مافین کردان بین گارانتی کرن ده دستوری ده
مظلوم عبدی جی سپاسیا سروک نیچوان بارزانی کریه که پشتگیریا روژ آوای کردستانی دکه. افسروکا اوفیسا پیوندین درو لروژ آوای کردستان ایلهام احمد فورما مبستا لدهوک آخفی گود دوی دستوره که بنگهین و دموکراتیک به آوا کرن ریوبریا سوریه دبیجه ریوبریا که هف بشه دوی همو آلیتی دا جه بگرن و دوی سوریه ولاتکی نناوندی با یعنی ولاتکی لمرکزی با دی داویل مرکزی هات شام دخوازه دستالات تنه دست خود بگره ابجنای قبول کرن گوت ریوبریا دمکی لحر داره ریوبریا خسر توانبار دکه کل هف کرنان آستنگ دکه ایلام احمد بیجه نراسته شام بخوا آستنگان چید که گوت امریکا و فرانسا دخوازن ریکفتن به جیب جی کرن بری مهکه ده بیجه لحف کرنا ده جبو تبلیبون هسه ده و آسایش چیبو لحف کرن هیا گوت و هسه ده وکا فرقه ده ناوا ارتیشا سوری ده جه بگره وکا فرقه گوت دمک دانستاندن جبر سدمین جدا جدا راوستیانه ده بیجه مگوتیه دوی کمیته که هف بش جبون نویساندنا دستوری به آوا کرن. هر اساسی دبی دستوره که بنگهین دموکراتیک به آوا کرن. آدن دبی کو ریوبریا سوری تشارکیت هف بشیت ده هبه به پارو کرن. یعنی تنج مرکزه کی دا ج ناوا شامه ده تواهی جغرافیا سوری به همو رنگین ایکود ناو جواکا سوری ده هنه چه دبی اول چه نتاو چه جن وان پرسکری کم بنگهین نکاره جه شامه دا بریوه ببه لهر دوره ریوه بریا دمکی دما کو هفدیتن اندکه ناو هفدیتن داد بیجه قصده ریوه بریا خسر او بر پرسیان یانجی او ناخوازن و دیالوگا پیش بکوه او بخو برو واجیوه یک خالن ایکو نیزیکته یعنی بری مهک تقریبا الهفکرنک چه بود درباره تبلیبونا دمجا قوات هزا سوریا دموکراتیک و هزین اسایش لسر ویا دانستاندنک چه بود الهفکرنک چه بود فقط پشتی ویج بو بردوام کرنه هنجی جارک دین قطبون چه دبن چه دبه بلا ببه دبه کو و اتفاقا به شیوازه کی پیک وره تبلی کرن یانجی دمج کرنا هزه لسر اساسی فرقه هاتی قبول کرن الهفکرنک چه بویه ما گوتیه دبی کمیسیون کرونه لسر و دستور دمکی لسر کار بکه جبو کو پیشروج دمکو دستور بنگهین هات نفساندن کمیسیون که هفبش اتفاقی سوری نونرن گلی سوری حمیت دابن دویادا پیوست خباته که پر جدی وری کرن که افجی هین تگاوین وسا جدی تدا نهاتن آویتن مجارة ريفبرية سوريا دي بانيلكا فوروما ميبسي لدوهوكي هاد قوتو بشكرنو بجداران تكزيل سر جرينجيا بجه كرنا سيستما نانافندي لوي ولاتي كرن د سیستما ناناوندی دا جدابون فکر هیا ام د بیژن سوریا پیوست ناناوندی به اوانا هین به تمامی ندوی فکر دانه شواز اکید بیژن پیوست مرکزک پرخورد هبه او ریوبرین هریمی هبن اف ریوبرین هریمی د چرچوه قانون 107 هند دم رژیم بعثتا دهاتا پیشکش کردن وقت نمونه کشبو چهار سریه جالیه مدجی و جالیه هجماره که زیادج نفوس گل سوری اساس یعنی وين نمونه ایدی تیره ناکه. But if you have a decentralized and let's be clear. اگر سیستم که دیان ناوندی هبه امزلال بنجین ناوندی تنی پیوکه دنج بو فدرالیه باکور روشلات روژاوا دکاره سیستم آخواه هبه و بپارزه ادلب جی دکاره سیستم آخواه جدا هبه لی او یک تنی بریا پروسه دانستاندنا انجومنه که دامزرینر پیکتی سپور جغرافیای سیاسی فابریات بالانش بحثاوی که کرده گود نزیکا یک سال بوریده گوهرین مزن لسوریه چه بونا و به پیویز دزانی گو همو پیکاته ده بریو برنا کاروبار نوی ولاتی ده خودی رول بن. As I told, it's federalism in Syria because probably it's the only
هەسەدێ لەسەر سووریایەکە نەناوەندی ڕژدا ددەمەکێدا کو شام وەیەکێ وەک مەترسیە لەسەر دەسەڵاتە خۆ دبینە هەرچ قاس گوتوبێژن دناوبەرە هەردوو ئالیاندا بناوبێنکاریە ئالیەکی سێم بەردەوامن لێ پرۆسە گەلێکی هێدی دمەشە و جار جارانجی ڕادوەستا وێژ بوو بەردەوامکردنی هینجی جارێک دین قوتبوون فۆرۆما مێپسێ کۆج ئالیە زانینگەها ئەمریکی یا کوردستانی بە هاتبوو ئۆرگانیزەکردن سێ ڕۆژان بەردەوام کرد و تێدا هەژمارەکە کەسایەتیەن دیار ئێن سیاسی و ئەکادیمیک ئێن جیهانی و ناوچەیی بەشدار بوون. پامنێنە روداوێ نایب فرەمەزان ji Serokvezîr Mesrûr Barzanî pirs kir. Peyama we çi ye ku Kurd hemû li dihokê kom bûne? Serokvezîr got ez bi xêratina hemû şandan dikim, armanca formê pêkanîna aşîtiyê ye û beşdarbûna şandên enekesê û Hesedê nîşaneke gelekî baş e. جنابی سروک پێک بەبوونا کوردە ئەڤڕۆ هەمیل بێرێ پێک بە کۆم بوو تو چت بێژیل سەر بێ پارچێ جودا از خیراتنا همه شانداد که همه بیت رو بجدار بیت کربندا میفس لیرل دو که بگمان آمانجا کربند اوه کو آشتی بیت جکرن و بجدار بونا سرکردهتیت انا کسی و حسد ویگاوی لیرل دو که آمانجا که باشه بونده کو پیویدارین آشتی درستی بیت جکرن لیرل روش حالاتانا وراست